Totoni shingi rwangiro kubangira rera Kenya niru Kenya Climate Enhancement Program rugite antu maria matonire mbeu na into ciengi cia urimi indira cia besha na guani maria meandikithitie na kugira maria acerere bamwe na ugu murungamiri wa mubango uyu rutereru rwa Eastern augite arimi mama makona into ino nyuma ya mwendi wa muntu mamega uria ukoinenkanira gwitikiria kuthie na mbere na mubango uyu wa ebinda rengi renini Martin Mugambi na gutoba Basio. Tuo inkai nyuma ya arimi bamwe kuma mbare cieganga barabare rungu wa murandi wa KSEP ko theta bakiuga bakwagia mbeo na bataraisha murandi uyu gukurukira bamwe batongoria bao bariuga mitaratara ya murandi uyu na nkinya mitaratara ya arimi kuria mbeca ira cia batirika ya cherero na ikyo gitumi batonete birabetagia mikakati yote ambayo ilikuwa inafuatilia ambayo ilitulazimu tufuatilie ili kisheria tukue na agreement na lazima tufanye katika sheria za serikali. Tumemaliza na tumeweza kuprocess payroll ya kwanza ya wakulima katika Tharaka Nithi, Embu na Kitui, na pia tumeprocess payrolls zingine katika Machakos na Makueni ambapo tuko na bank ya cooperative. Daniel Jenga umwe wa rugamiri ba murandi uyu bari ya Eastern na ariuga kagita kabyumya bire no akware miba omba kuona into bibi na tunashua wakulima kwamba payroll yao ya pili ambayo imekuwa imechelewa kidogo tunafanyia kazi na tuna assure all farmers watapokea input zao, watapokea mbegu, watapokea fertilizer na watapokea kwa sababu mikakati ambayo tulikuwa tumeweka inamaliziwa. Njenga ariuga murandi uyu wa KSEP wa bateri kuthira tariki 30 mweri wa kenda mwanka uyu indi mitaratara ya kuongerwa nwayo erathiaga na mbere arabakathi na mbere gutumikira murimi gwa kagita kamyanka ingi irijite. Nataka kushukuru serikali na donors wetu waliweza kutupatia extension ya miaka miwili, a no cost extension. No cost extension yamaanisha kwamba ile savings ambayo tulikuwa tumeweza kufanya kwa hiyo miaka ambayo imepita, miaka 5 sasa hivi, tumepewa muda mwingine wa miaka 2 kuweza kuwahudumia nyinyi wakulima muweze kupokea pembejeo na hiyo savings ambayo ilikuwepo, na tutaendelea kila mwaka hadi 2024 September. Njenga ureti arimi baraba irungurwa murandi uyu kwithirwa bari na witikio na murandi uyu. Wakulima musiwe na tashwishi hata kidogo, muradi unaendelea kwa miaka 2 ambayo inafuata. Mutapokea pembejeo zenu, mutapokea mafunzo ambayo tunawapatia, na bado tutamalizia zile miradi ambazo tunafanya za ASAP ambazo tunasaidia communities na maji. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.